Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maagdaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga ron iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Inkagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang kun lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maaddan iti anak. Dito'y tang agpila sel mo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la kumata maaddaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, ay da? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maaddaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na ngay. Padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadan din ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awang mulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangaganap? Tapat check ana dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kanon tupay nga, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan ni tinamnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maaddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi ngay bagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na amang mangig mo bakit? Ay da, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Nukasta? Agpabunyag kan Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yu kan nila kay mo Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayo. Namda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak Iag-agawa mi mo't ang talaga nga awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to ni iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa. Basta adda Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensya na.
Kasano nga deta? Ay, samot siguro. Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka kami agpampanunot iti negatibo, ah? Wala nga ron. Mapantay ton bigat. Nabayagan nga agpadpadoktor kayo, anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat masawain. Ni Selmo ti ayan ti depresya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensiyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data nakatalikod ka kanayonan kanyak. Kastoy ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambanlog laeng dayta. Kan jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyokan ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Ay, alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog ka ngaglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan nasisyak di mga laak iti kadwa? Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak ko mati mang tulong kan ka ngaglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign na. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape. Alingay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape. Ta kanain nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapom iti kaping order ko. Gumatangat man. May sakilo man ditaw eh. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan ngaglakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman.
Amang ano da customer mo mat? Awan, manmano kapi ijayan kota na lemeng amin. Nakapoy tilakok akape, isa tulungan kapay laeng. Apay no alanak laeng nakadwam niti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na ijayan. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya kon dalaem adi. Ayda, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Ang aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Uray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado. Iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Oray agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mo't kati Hanggang basta saan ka amarigatan Oray di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't amabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko aki jay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Ta siyak pala tiaglako ay da. Katsi ka ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta siyak ti makaamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Ayda, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito Umay kami take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabihin. Ay kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin tayo nakalaan ng order ko. Uy, Ayda, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito Sa baling aminan timadmadlaw ko. Apay, anya day talisa. Masansan nga aminan na makitak ti panagkuyog-yukan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Ayda. Gayem na. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Ay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yun. Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Ayda bakit? Di ka kadimang lukat iji pwesto ita?
itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madia talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga Rod, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Eh, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabaulak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga Rod, awagan naklaan no di mo kabalang ti bagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakag? Masikuga. Anya? Masikog. Ne. Kasano ana pasamak dayta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mo't gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto iti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Lay, apay nga yak lat-lat tam ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adtoy. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanun ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man na tilalawlawatam? Di mo serious wunday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinhaan ayda. Pangasim, dinak pagaangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo iti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Akat anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yo. Linuko? Apay, anyat inaramid na. Umay kayo ijibala inton malam nanang takasarita yo. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpayso. Ibagam tagpayso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aklonag, nagbasulak. Nailaw anak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da lalaki? Kwa, jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Isa na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawan nagla talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Nayan, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay? Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak.
Wano nagkurangak. Pagyamanak. Pagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang, ti ka sa pulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti isungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsen mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatin ak maawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamad ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kuna kun kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanan? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon may iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na matoy anak ko. Kaspud no nga anak na. Manang Bianang! Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet saan napud no anagan tintay patangatangay drama ita. Kastoy ti kunana, Dear Manang Bianang, adda ka anakak, anak ti Kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idi ubing kami, iso ti may pakat ken kuana. Gapu iti panagsikog ti Kabsat ko abalasang, kasta unay apan ng dilaw ko ken kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, anda kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Ka adan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko.
Agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairuam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot ni da, agsingsingput ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga, Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli dito'y balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wan no makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutan Janet. Ang orin no kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ang agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak na-entertainan no kasti sarongkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarongkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patseg ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uro saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay inay, basta din da ka. Ang gayam, pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta ang maklat tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik nakin ko na. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet kaanakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no umay. Wen ata masuruna, nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulom iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay sos, narigat, ti awan kadkadwana, kaanakan. Pagan anok ti kadkaduan mo sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday dya kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka amamat pati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw, nailawaan nga ron matpiman. Basta siya, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinaw matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo,
Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril rilo me. Auntie? Yan apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man ruaman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta iti. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay di ti kwarta tapno dan to pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagitain sang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mat Idi data ti ubeng, napadasan tayo tinagchinelas iti napintas. Pati sapatos ka awan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan na atap na muna tirigat. Jak kayat na makita na namay ti panagbiag na Di kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kininanang. So nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito'y ngay bagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawam mo problema iti dayta, saan may abaybay ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya lagi ta lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon wad. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas. Di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutug ngarak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumakuten abalasang ni anteng. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat.
Kaya tinak to. Anyatan mo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na ko. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inakagiskwelan, Lola. Sige apo, at titipagplete. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti-tricycle a pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan mi. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan mi iti unag. At dayta ka man ako na akong Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaasyan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoildan man day tang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Digmat. Exercise mo matlang day ta. Kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagitidaduma, nag-back out dan. Una ta, narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet tata. Ngamsyak, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armam tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan tata? Patsek ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan anak. Lablaba anak. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga raarmanday dya, Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga agawin ni jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang unat itibuok ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga roda. Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaak. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di ng oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay nga'y sunggarak mo tan. Partakak pa iti magna. Sino ka? Ibaton na!
Nanang! Itay ka pa'y aso manangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mamo! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit ka sa anong arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan kay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Habi na pasamag ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundang way dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimat abalasang. Ala, kaasi ka mat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensya. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ay manang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minan iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga rut ita ijibalay yo, nga imay kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Nukasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang rames kanyak idian niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka roman. No ti ammom kat agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka nga idarom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napig sa tinakam ko asika dyan ang gundaway kanyak roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klonen roman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasulatan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo panangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga min ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Jakmat kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang,
Kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Awan. Isuday ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Ading, mabalin ti makisaritakan ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kastalangam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Garag agyaman agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak kumawa paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan naklak hindi. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsonada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Sa akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang ang bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya? Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydia gundaway, tadyak pulos ni namnama akas jay ti maamwak. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamat gayam pamilyanan. Ket gapoy ti daydia napasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasa. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadita amo ti mapasamak iti masungad nga alandaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay ti napasamak. Alakastan, tigayem mo, Janet. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dear Manang Bianang, adabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro, tangamin mabuteng nga iti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Usay, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha?
Rugyan man ako na ako nanang. Apay kas karina ayat ti agaram. Ay naman no tawan maun. Dandan 40 maun. Malakayan kan abaraw. Apay kayat mo ti may tulad kan niya angkel mo adilpen. Idol ko nga ron niyang kildelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kitaan nyo man ti biyag niya angkel kaw. At nagragsak mo't nga ure awan asawa na. When angam sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti matilma taadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita anak strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mo't anabaakan angkel. Kan may sa pakaibaludan ayat agbaak kat saan mo't. Naita nga rod ka. Awan madagas na agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanaan. Sa tuladan nak. Unang ka. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Na mga sawa ak kanon. Hanggang manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si kadilpen. Imbis ang mga asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan mo't nobya na. Awan interes na nga agaram. When ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbirok ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga adi na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan angkel. Tabi na unnak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Isu nga umayak agsapol man dito'y lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata. Mabalay. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kaya't yu ayo, angkel. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kaya't ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, ay madumot ti karpintero dito yung lugar sayaw. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, angkel. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibagakan ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo ang mga numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto ijay karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay di aramidan nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni jay.
Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Ang mga nuaklunan nanday jay. Ay katbayaan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ipabalon nyo kanyak nanang? Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na jay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngimno agkarabiyahe kayon ton. Kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani. Kayat kun ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito pagabangan nyo, insan. Mayat insan. Iso na lang ta medyo basay. Ano san yun, insan? Daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito eh. Nung nalawa ti kayat yo, ay dakdakil mo ti mabayadan. Ala, dahil tulatan insan. Sana bale, kompleto kayo iti kagawaan dito eh. Ada paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. May baglakit din ata, kompleto na iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Ginana kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, why, madam? Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Abor. Kabagyan na kayo kano. Ay wen, siyak gayam ni Inkarnasyon. Diyak kaya tinaariwawa ang borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mau jay napintas abalasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnasyon! Ayan mo! Adak nito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyaon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si Bibiag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, pulimi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si Bibiag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Katalaga akasta Encarnasyon! Ayan ba man ni konsolasyon? Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, uncle. Well, nga raw. Kasi na nga talata nga uray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Hanggang agkakaingas da talo niya. Well, nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko! Kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pa'y lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrikat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ker aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami dito eh. Kan numalpas mi ti balay da,
Adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una na. Iso na pasensyaan, di kayo pala mapawitan iti kwartayo. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, tadama kwartak. Ang apay, awan day opyo aya. Di kay pa'y makaawid. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid kanyang kay. Agina na kami lang na. Nalang arod. Agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitaan. Kasla kursonada na ka. Anya? Tila'y bagbagayo mo dangkal. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, siga ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Muna angkal, tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya angkal. Bagi talatan ati umapapal, tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kaanakan. Ha? Anya ko ma, angkal? Armam jelan lady ta. Anya? No armam na ijay. Sigurado nga klunan na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak. Di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay ilipate mo na itatulagan ta, kaanakan. Armam kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo't jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron di na kay kayat jay anak na, angkel. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kano nga raw na rugyan ta ti agaram. Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad, kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, naangaw kagayam ha, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ken ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakken ka, Encarnacion. Sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na. Tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan ka. Tangay adda ka na ilawan na nagaramanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tingiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awan paylat nobyam. Kasla jackpot dyan, Jose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Ay sus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatan ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't agbagay ta. Iso nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kin ni mamang kono kayat na makiin na yatak kan ka. Apay adamagan pala ang kat adamot kan bukod mo apanunaw.
Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kayat na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Akat, damagak man ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yu kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknakmat nga adda pa nagayat ko kang kuana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan kad kaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan tukad kaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawad. Uncle, inaklon na ko ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sa Jose. Inaklon na kumutan ni Inkarnasyon. Ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No, ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat di kabakitan. ay, nakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Wanang awan mat kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kanda Inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Si Madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, Inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni Konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wana, tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay, di kayon sumanao, nanak. No kayat yu ti sumurot, agimpaki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wana nang, kadwak nga rudan ang nagawin ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y tay nakmangisagana iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon, nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may saabag ko. Nabati di may saabag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Hamangan no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langan ng tagtumari ti agas ko. Anya?
kasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman na gijay tagabangkong! Alaan na kano ti balayan! Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayaw! Kadanya nga rod. Talaga akasta. Katsak ngay! Papanak ngayon anak ko! Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. Sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidak kalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay ako na. Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanu ngamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Hindi kitaan nga rin ti anak ko. Ay na, aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Ha? Apay nga yan, Kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oras siyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan ang kan. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Saan Uncle? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, Uncle. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak ay dumdum nga giti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apay kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa, apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay. Agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Kan, apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no na duma. At da chimpo ana ungetak.
Kan siloso ak. Agtabilak pa'y ano agimunak. Awan mo tirumbang apagimunam kanya, tasi kalahang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti Biag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasti alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya agad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanjay kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kandilpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaab kanya. Ngab di nak mapapanaw dito ay. Awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay nga mo ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kinka. Nagnaid ka mo't idi, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti dua bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kan ni ulitag ko no di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho tap nadapang biag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan ni Cub sa Trayan sa napudnoanagan ti may patanga-tanga drama ita. Kastimanti ko na ni Cub sa Trayan. Dear Manang Bianang, siyak tay lalaki anas miti chabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man na mongam nalaka akamain love iti nalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Marsya bakay, agdalos ka dito balay, tayo sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon, isung agdalos ka, tapnoon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem agdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar, nagititawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw kababain sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dadagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat ka, malasang ka. Nardaw, naglumog gayam tinubya to'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magne tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante ka na angkal ko. Nalulok magdamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng malasang ka. Uray da kamay. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang.
Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, nagluto ak, dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wala lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar, kanawang pa mo urnong mawa pangasawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisi na nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang kao. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana itibasit nga plato. Ato, itinarabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawad at sa mo, aminin nga inapuyang nardaw. Ay, shh! Tangiwas mo man. Mala, mangan ka lang balasang kao. Di ka babae. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Ining ka pa'y agaw o iti masidaba ka. Di ka sumanao di ka. Nagbasik jay na batay. Kung nga ipasidak ka na giti aso kung pusa na jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tanlakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Chabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Agpapada na amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Ekit bay-bayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahong ita. Awan na. Napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya nga dagita luto manak ka. Sa bali tinaluto abangaws.
Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutwam. Adobo a karnet baboy nanang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya. Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi nanang? Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos la unay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay ngay duwina. Tamasapol nga adu aputahay ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo lang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya ket 5 a klase ti masida ti orderan na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket ngaro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wain mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam ngagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunuto ng dayta mahal. O sige, si kalat nga rodan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na nayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaon. Ay, isumatlagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya! Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wan nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Ang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Ta sumapul ka iting nakutong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas karina nga ramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mo apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas nga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina. Umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw nagluto iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin.
Surwom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw, taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot ti kukuam? Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrek ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot latin na luto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga min itarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kalaang tagsida ita. Addan ita tamapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labasita na malutaw, tamangan tayton no madamdama, balasang kaw. Oh, anto'y pwede na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kag babae. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanatasya ngayon, napananan. At na salas na. Agbuy-buya manan iti TV. Basit, tikan kanan na. Isa nagbita mang mangan na dyan. Ay, mabisbisinak namin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang ko. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato buksit ko. Ay, kastaya. Mala umay ka lang mga niti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun niya. Awan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mga iti balayo, tata. Raya, bagbagaam jay asawam, tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga trabaho, anak ko. Para kin ka mula ang aramidik kay. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta aglutaw iti kanun na.
Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Ah, isan pa nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak ng si madutak mag. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kabsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga no di ilay. Naimbagin siya tano ti pagpilya na putahay. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na meduina. Ada kamat dito ilay. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan. Tata Pasipiko. Ha? Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbay so tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali ko mamat nga putahe. Sige, di talagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam. Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto, di kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin maalutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay sana nagpakadaya. Saan nga raw? Tunggal panlangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsug ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay. Iso ti kanayo na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko man awisan nak, samay. Uwan nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway, so uray na minsan lakuma. Nala, urayam lata nga roda na subang po di asawam, Bilinda. Anya, napsog kamot lang, Edwina. Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw. Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kaste malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Wan Pasipiko. Talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awid lumalpas ta mangan, wen? Mapanta pa iti sigurd nga ayuyang ta. Wan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda.
Anyat masapol mo ken kuana. Kan apay ka sila makaungunget ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay ka sa tilangada dita. Ha! Nakita dagiti aladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan siya, iti friend! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba iti asawam? Parwarang matagririn ni sut kamay! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga agririn ni sut kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kasto kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit to balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka data. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga ro tinobyak nga uray nakasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngam no pay kasta ing karigatak tinanglipa. Naglabas tel daw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakon ko. Ti panangisinak ken kuana. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti pananglukloko na kanya. Katita baruak pailaan, kadyak amono kaanon to mata sumangbay ti babae apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Intay nga rod basaan ti kapadasan ni Kabsat Dina sa napudno anagan. Dear Manang Bianang, adda na nobya kapadak a babae. Pada ka babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag apakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Dahil takot kimadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana dahil ta makibibiyang tiraramidin niyo. Ne, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichis mo sa apadam. Nalala, yagmunti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormaw, marimasa. Ay, wan mare ngam jak
tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, narigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti day dilakay mo. Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, adto yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, at tuy mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabad tripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayong bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismusang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutan. Basta may saninanama sa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ugad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya day ta nakaeko bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kuna na lang tikas jay. Iso nga armak latta. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandatiin sangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok ti ginatang ka. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Agad, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan na? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka namin na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso asorya. Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga rarman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yun nakabastudan. Basta di naklapdan nga agaramkan ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakit-kita ka di na. Ay, makamu ka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursuro na kiti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae ti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay,
Anya man hintintin na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardin mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am na, tapno libre ti sida, Anya? Madurmanak nga rod. Nagato balasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan, data. Iso ti may parbang parakan ka din, Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram kan kuana, anak kaw. Kasanaw no, makasapol iti lalaki amang ikasarto kan kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo na mga wit ita binaklayo abagas. Ay, saanan ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayo. Nalaman nga ron ba raw? Si kati makaamaw. Ket agyaman ak adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abaraw. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabitlay. Ay, wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyukit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adakwartak dito uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kitditi. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niya aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kinkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nobya ni di na nga anak mo para. Aglaraman nga ro na mang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbasol lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw nalalayngan ko man ni Andy nga arman tapno agbawing kan kuana.
Nadayo ang mapasamak ti kasta, pare. Jackpot dyan, akayatun ni Dina ti anak ka. Imposible na ita, pare. Awan ti imposible, no talaga nga isura ti na ikari, para iti tunggal maysa, mare. Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy Dina. Apay. Anya day ta, Sara. Kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta, Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak, Dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamot iti lalaki a pakiin na yatang. Tapno makabukal kamot iti pamilyam. Apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan, Dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti Biag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa'y. Tulungan da ka matatang. Jack makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack mo Sinsina anak ngaminan ngam Jack manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta, anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti Biag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang, nayta, anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan ti kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan na gititatawa ang makakita kin ka ni Giant daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot tayo. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga kinom, Manong Ernesto. Inak gumatang itiinuman ta. Ang damat arag di timalay. No, kaya't mo Ano, tiidul-dulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar, Manong Ernesto.